whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Uia mai ko ia whakahua tiake. Ko wai te punua pāho. Ko taringa. Erere nei ngā mihi kia koutou. Nau mai hoki mai e te iwi nui tonu. Ngai taringa ane kia mātou tokotoru. Ko ai tātou, ko tātou ngā purutanga Māori o taringa, ngā... Ai. Te toko toritapu. Just stick to kaipapa. Ngā kaipapa ho te kaupapa nei. Ana, e mihi ati nei kia koutou I te wānanga o Aotearoa, I te pī ki taone bustling metropolis of Te Awamutu. Ai. And you noticed I opened up with those famous lines and tēnā koutou e ngā kai whakarongo o Ngāti Porou. Ka ora tēnā koutou. Why I like that is it's very clever. Very. In that the composer poses a question with the answer. So the composer says, uia mai ko ia, whakahua tiake. So you're asking me and then say, you know what I mean? Yeah. Oh. Yeah, ask me the name of the house in the case of the waiata, but in this case, talking about taringa. So if you were to ask me, I would say, so uia mai ko ia, whakahua tiake. Ko wai te punua pāho. Ask me, and then say, if you're asked, who is the punua pāho? And I know I'm using ko wai, e te iwi. Ai. Ko taringa. Kia ora. Yeah, I find that interesting. I do too. That's very profound. And koene te kaupapa o ene kōrero e homa. Kupu. Episode 100. Tahirau, rima te kau mā waru. Mā waru. 158. Ai. Any significant number? Anything significant about 158 to use? 158. Whenever we announce the numbers, I always think, what's a significant number? What's the significance of that number? Tēnā pātai hoki. Tēnā pātai hoki. I like what there you've done is there. the kiwaha. Anei te kiwaha e hoa ma. Tēnā pātai hoki. Tēnā pātai hoki. And Tēnā what does pātai hoki. that mean? That means, what a question. What a question. What sort of question is that? Don't you bother me with such a question. That's quite contextual. So in that instance was like, what a silly question. Yeah. And then what a silly question. What a silly question. Yeah. And then you could ask a person that goes to the gym every morning and goes, I haere koe ki te whare, tēnā pātai hoki. Yeah. Silly Actually, question. you're right. E koe nā ke te whakamaoritanga, what a silly question. Yeah. Well, in the vein of what a question to ask. Yeah, but what a silly question. Tēnā pātai hoki. And I started the mihi with the pātai. Ai. And ko te kiwaha, he pātai. Ai. Nō reira, ko te kaupapa, kōrero I tēnei rā, ko ngā pātai. Ngā momo pātai, Ngā tūhei pātai. Yeah, so we're going to touch on some questions. Asking questions. So not questions. like pātai. Ngā pākiki, is it pākiki or pakiki? Pākiki. Yeah. Uia, ngā ui. Yeah, so different pātai in different contexts. And so koina, and probably we're going to talk about some pātai that people have raised with us. Yeah. So we're going to start with te wā, so time. Okay. So he aha te wā. He aha te wā. He aha te wā. And I remember a few years ago, a popular one that came in was kei te aha te wā. Kei te aha te wā. Oh, really? He aha na te wā. He aha na What's te the wā. time doing? Yeah. Oh. And you know that's how they ask it in Italy, in Italian? Oh, okay. Yeah. What's the time doing? Yeah. Right. Okay. So maybe if we have a taringa in Italy, we will address that. Yeah, we'll broadcast from Alamein or somewhere like that. I'd like the Amalfi Coast, please. Okay. Yeah. Anyway, so he aha te wā, but we're going to be talking about time. And actually, you could think of very whakaaro Māori and think he aha te marama. Aye. Yeah. What is the moon at the moment? And would that be a better way to ask for the date? Could be, yeah. Yeah. I don't know, we might have to get rangi, the whakaaro of rangi on that. Yeah. It's a good And one in to saying debate that- because our perception of time and that is different to the Māori, you know. Yeah. You know.
And because You know. tēnā pātai hoki. Tēnā pātai hoki. And because my primary role at Te Wānanga Aotearoa is putting online programs together and Te Ara Reo Māori, our base reo programs, and we've found, well, I'm critical as well as some of us are, the way that we learn the time now, and it's such a long construct. Yeah. And so we wrote to Te Taurawhiri, nō reira koutou mao Te Taurawhiri, me nai whakarongo mai ana, if there's a new way of telling the time, because it's told in the way of a dialogue clock as opposed to the way that we see it now in digital. Hoi no, whakaroa no. Give us an example. So 20 minutes past 3, rua te kaumeneti mai te toru. Yep. Yeah, or what's the other way? Rua te community mai te toru karaka. Mai te toru karaka i te ahiahi. Yeah, why can't we just say rua te kau I te toru? Rua te kau i te toru, yeah. Yeah. Yeah, was it just for the sake of learning structures? Toru rua te kau? No. Toru rua te kau, No, yeah, don't or go the down 24-hour clock, things like that, yeah. So, yeah. And what I say now, and it's a habit I've created for myself, is e pehe ana te wā. Yeah. Do you say that? Pehe ana te wā. E pehe How te wā. how is the wā? No, I always say hea te wā. Hea te wā. Yeah, I started to say, pehe te wā. How's the time? Hoi no. And I think if you said hea te marama, you know, in today's worldview, that would mean what month? Whereas, True. you know, Yeah. 100 years ago, or maybe even, you know, not as long ago, that would have been like hea te The marama. actual moon phase. He rākau nui. E rākau nui, yeah. Rā, Turu. Yeah. Yeah. So if you're doing your 21st, or when you have if you're having your baby, you can say I te ōhua o tēnei whetū I whānau mai ai. Ooh. Say, There you go, Erika. There you Hei go, Erika. whakaro mau. Aye. Mā korua ko tōhua. ai. We're going to be talking about time, say markers, so like, Kia ora. you know, future and past tense. So we'll start with past. So when, Erika, No nā hea. no nā hea or no nā whea, ka pai, no nā hea, no Was nā there, whea. and you'd go, no nā hea, dara, I. Ai, no nā hea Da, 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 da. ai. I, yep, there's an Yeah. I in there. No nā hea ia I tai mai ai. When did he or she get here? Yep. Or no nā hea koe I tai mai ai. No nā hea No te toru karaka? ana. Ka pai. I tai mai ai aho. But that's good to know too, remembering that the start of that question should be reflected in the answer as well. Aye. If you're on to say, you start on no nā hea and no te No te toru karaka. toru karaka. Yeah. Yeah. And is that no nā hea as in from when did that happen? Oh, I'm Or- not getting into the... Yeah, because Okay. that does my head into yeah, nah. Hei Once you- hatera. yeah. It just means when. It is what it is. Lock that in. Yeah. Don't- Okay. Yeah, And alternatively, you can use I nā hea. I nā hea. I nā hea I kai ai. Yeah. Oh, I missed out a person. Yeah. I nā hea koe I kai ai. Ka pai. I nā hea koe kai ai I te haurua. I te haurua I te kaumarua karaka. So if I wanted to follow that up with what did you eat, do I still need to ask it from a past perspective? You can just say hea tō kai. How to go, yeah. Yeah. Okay. You're already going. You're already making us deviate. Sorry. Don't answer my questions with a question. No, you don't. Yeah, Okay. you could say, hea tāu I kai ai. Hea tāu kai, yeah. What did you have? Or hea tō kai, same Hea thing. tō kai. Yeah. Yeah. Hea tāu I kai is really, what did you eat? Hea tō kai, what was it? your food? Yeah. Yeah. Say a little bit, What was on the menu? yeah. Hea What was tō it? kai. Yeah. And then for the future, te wā heke. Te Āwhia. koe. Yeah. Āwhia, āhia. Āwhia, āhea, Hei āhia. hei āhea, Oh, yeah. Yeah. mō āwhia, Yeah, Mō āwhia. āwhia. Yeah. mō āwhia, and kei āwhia. Kia ora. Kei āwhia. Shall we start with more? Yeah. Mō āwhia koe, haere ai ki te kono whete. And me pehea te taku whakahoki ki tēnā. Mō te, Oh, yeah, koina te wāheke o te wāhipa no. yeah, See, sure. yeah. Oh. Because we went no, you can go more.
Yeah. Right. Mo āwhia koe, haere ai ki te konowhete. Mō te Mo tarara. te ono karaka o Ai. te pō. Ah, that's like the nā wai and mā wai e. Ana. Yeah. Ana. Oh. Sure. Ana whērā no mo te hei āwhia. Ai. Hei āwhia. Hei āwhia koe. Hei āwhia koe hoki ai ki te kāinga. Hey, how do I say it after this? Hei muri ake. Yeah. Hey, muri ake. Hei te mutunga. Tēnei rikoata. Yeah. And you can say hei ā muri or hei muri. Hei ā muri. Oh, Hei okay. Hei ā muri. muri ake nei. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. O That's hei cool. te rua karaka. Yeah. So does putting the hey in front of the āwhia or āhia change No. it at all? No. Okay, just sounds better. Yeah, sounds a bit of, yeah. And you won't hear kei out of tainui. Yeah, kei āwhia. And it was actually, it's been, that was something when we were putting the dictionary together, the tainui dictionary, ko etahi roto i tō mātai rōpū, kāri i mōhio ki tēnā, kāri i rongo i tērā rerenga kōrero. But no, e tika ana, kua rongo au i ngā kaumātua e kōrero pērā ana. Yeah. And there's documents and all sorts, but you don't hear it that often now. Where would you maybe hear it? Mostly, I've heard it mostly in Ngāti Maniapoto. Yeah. Let's talk about that dictionary at a later time too. Just putting that there. Hei wāno. Ana, he wāno. Kei āwhia, Yep. Kei mātou, āwhia. Yep. hui ai. Aua. Kei āwhia, koutou. Hui ai. Hei āwhia koutou. Tēnā pātai hoki. Tēnā Ai, pātai tēnā hoki. pātai hoki. Kei pātai mai e nā pātai. Ana. So there you go, e te iwi, past and present. Okay, now, kei te inu kaputi te puaheiri. Ai, he inu kaputi tāku. Ana. Yeah. Now, pewhia te pātai mo te kaputi. Mena e hehe ana koe ki tētahi. Ana. O e hehe ana au ki te mōhio e hehe ana koe ki tētahi. E koe te tikanga. So ka pēnei te pātai nei, he mea mau, he kaputi mau. He kaputi mau. He kaputi mau. He kaputi mau. Ka pai. And Oi. it means, what does it mean? Tea for you? Tea A tea for for two and tea for, yeah, tea for me and tea for you. I like that song. It doesn't mean, it does tea for you, but it means do you want a cup of tea? Do you want a cup of tea? Tea Yeah. for you, but yeah, tika Yeah. tēnā. But let's say if you're heading to the bar and you go, one for you, and for you, and you. Yeah, That's how I remember it. And you, and you. Or he cup of tea mā tātou, shall we have a cuppa? yeah. 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 So, So a drink for you, He inu mau. he inu mau. Yeah. One for you, Ia ko tahi mau, he mea mau. right? I always say that, he mea mau. but what if you ask in a way like using e hia ana koe he kaputi? Would that make sense or nah? Yeah, kei te hihia kaputi koe. Yeah. Kei te pīrangi kaputi koe. Yeah, kei te hihia kaputi. Yeah. But it doesn't mean that they're getting you one. They're just asking. He ana koe If ki you want tētai one cup or of need tea. one. He ana koe ki tapu cup of tea. Ai, kei reira ke te... kei koraka te tīkera. Ai, he mea māku. And on that, he mea mau, something for you. Yeah. Or I could say, he aha mau. He aha mau. He Yeah. kawhe, he tī rānei. Yeah. Pai tēnā. Yeah. He aha mau. Yeah. What do you want? What would you like? So you walk up to the counter and you're looking up and he aha mau, bro, he aha mau. Māku tēnei. So I got this. if you're asking a few people, oh, yeah, nah. Tēnā Never mind. pātai. Tēnā pātai. Never mind. Just answered it in my head. Employ the pronouns. Employ the personal Yeah, pronouns. so, but give us an example. I was about to say, if you're asking more than one person, would I drop off the M and turn it into O? But no. Right. Mā kōrua, Yeah. mā koutou. Right. So he kaputi mā kōrua. Ai. Right. Pai ana. Pai, ana, he mea māku, tēnā. He mea māku. What we were talking about how you want... Oh, pēhea... How do you say, how do you want it? Pēhea mau. Oh, yeah. Kia pēwhia. Kia pēhea. Kia- Oh, how, kia yes. Kia pēwhia. Yeah. Right. Kia pēhea rānei. Yeah. Right. Kia pēhea mau. Yeah. Yeah. How do you want it? Yeah. Yeah. So... Miraka. Yeah. Karekau he huka. Yeah, see, I'd probably, if I was in that situation, when I'm asking someone a cup of tea, man, again, and I'd just say,
huka. Yeah. Oh, yeah. You know, say he huka māu. Or say huka, miraka. Yeah. Yeah. That's cool. E no, He miraka ki tō kaputi, he huka ki tō kaputi. e tuha. Ai, hoatu te huka ki taku kaputi. Hoatu. Hoatu. Okay. Hoatu. Yeah. So, wihiki. yeah, and you can use it like he kai māu. He wihiki i ngā rā. Yeah. Pakeke. Hoatu he wiki. Hoatu he wihiki. He kai māu, he parakuhi māu. Yeah. Okay, so what if you wanted it the same as however your friend's getting it? We will say, ai, he kaputi. Well, there's lots of ways you can say it. Yeah. Mahia mai kia pērai. Oh, yeah. Make it Kia like that pērai one. tāna. Yeah. Pērai tāna. Like his. Like Or it's hers. pērei tāna. Ai. I want, he pēnā hoki māku. Ai. It's a little bit different because now you're saying one like that for me. Yeah. You're saying like that. Like his. Yeah. He pēnā hoki māku is one like that for me. Yeah. Pēnā hoki māku. Kia pēnā is like that. Like that, Yeah. yeah. Kia So kia pēnā. is in there, so there's the, Oh. you know, whakahau. Whakahau, yeah. Kia pēnā. To make it. Yeah. But that's a cool one. Because we're talking is like, he pēnei māu. So what I've got, you want something like this? You want it like Oh, this? yep. Mm. You want it like this? Yeah. He pēnei mau. You want it like this? Yeah. He pēnā mau. He pēnei māu. Ai, he pēnā māku. Okay. Or Okay. even, he pēnā māku. He pēnā māku. So you want one like this? Yeah. Yeah. I'll have it like that. Yeah. He pēnā māku. Yeah. Yeah. That's cool. He pēnei māu. Yeah. Why wouldn't you so many say Little he, words can mean so many different things. Ana. If I was to say he kaputi mou, well, one, that's wrong. Well, it depends. What am I saying if I say he kaputi mou? For you, a cup of tea. So now we're in the all category. Where would you yeah, get? yeah. Where would you get the hot water from? Yeah. Say, o maue whakamarama. He kaputi mō, like a tea of yourself. Yeah. He Yeah. kaputi mou. So Yeah. I think the waiata is the best way to do it. Like, ane tētahi waiata mau, this is a song for you. Ane tētahi waiata mō, this is a song about you. Oh, about you. Yeah, so I'll have a tea of you. Yeah. So be careful e te iwi. Ana. So mau, A category, R category. And don't say makwe. Oh, yeah. But there will be instances where the mou he praike te mou. There you go. Okay. Yeah. He praike te mou. So, like, if the object is from the all category, you would use mo. Ai. Yep. So, he whare mo. Ana. Yep. Okay. Are you going to give me one? If I won the lotto the other day, then yeah, I could have. So what's he whare mau? He whare mau. Oh, aine pē ko koe te kaitiaki o te whare ne. Tērā pērā nei ko koe te, yeah. Te kai whakahaere, te ahara nei, yeah. Yeah. So those are some good ones. And so we're going to stay in the horopaki o te kai. Yep. Now we're at the table. At the table. So we've got some table talk. And it's not yuka. and questions. So, A tātou ko? A tātou krapu bau? No. pass the salt. That's one that always Pasta comes up. salt! Yeah. So, So the you basic one, or the well-known one is homai te tote. ho mai te tote, Ho mai kua te tote. ho mai Oh, kua ho te mai tote, kua. Tēnā kua te tote. te tote, Te tote. Tote. Shh, tote. No. But we've talked about this, there's another way to say it. Yes. Maharakui, No. kuairi, Ai, tā tātou, when our pass our salt. yeah. Have you ever heard people say that? My friends from the coast, they came back saying, "Our pass our drink, pass our this." Yeah, I remember saying that. Colloquially. Yeah. And then I realised that he mea Māori. Yeah. You know, no te reo Māori tēnā, no te whakaro, he whakaro Māori kē tēnā. Yeah. And so it's the inclusiveness, like, you know, the whakaro Māori o te, Belongs to all of us. yeah, belongs to all of us, our Mai sharing. tātāwa tote. Yeah. Tātāwa tote. See, what ko te kōrero mai ki au kare pai te homai is you're giving a direction Right. at the table. Mai and atu. Yeah. Or you're saying to somebody, give that to me. Yeah. It's uncouth. Oh, right. Yeah. It's uncouth Right, that at the kind of table. direction. Yeah. Yeah. Homai ko te tote. Whereas ki te ki koe tātāwa tote.
our salt. It makes you feel like you have a choice. Yeah. Yeah, well, you're sharing not it being 'cause told to. yeah, when and if you look at it from the perspective of that, you're already sharing kai. Yeah. And the idea is what is on the table is for all. You say, yeah, tatawa, tatato, tote. Prane said that to me a few times. I was wearing a coat and he goes, oh, pai tō tawa koti. And I was taken back. I was like, do you want to borrow it? And he goes, pai tō tawa tarau. Yeah. Yeah. So you can use it at the table, tā tawa pata. Yeah. And that's the other thing, I don't know if we've touched on this before. Nā leo rao ko pānea e nei whakaakoranga I roto I a rawa rangahau. That the Māori, traditionally, our whakahua of pātai goes up and down. Kia ora. Right. Ne? Nā e pēwhi ana koe. No, Ai. e pēwhi ana koe. Yeah. Which follows te whakahua Pākehā. Yeah. And koutou ngai taringa mā. If you're thinking, not another thing to add, yeah, so e aha ana koe. What are you doing? Not, what are you doing? Like, e aha ana koe. E aha ana koe. What are you up to? See, what are you up to? In English, what are you up to? Yeah. I roto I te reo, it'll be, what are you up to? Instead of, what are you up to? You know what I mean? Yeah, I know what you mean. Yeah. Yeah. So, going back to the hei āwhea. Hei āwhea koe haere ai ki tāmaki. Hei āwhea koe haere ai ki tāmaki as opposed to, hei āwhea koe haere ai ki tāmaki. Yeah. You hear the difference? Yeah. You want to listen to our whanaunga no Te Moana Nui a Kiwa, ka pērā no rātou. Yeah. And if you can hear the Tongans, especially the reo Tonga, they speak like that. They go even down. Yeah. The pātai finishes Yeah, down, right? whewheake. Okay. Say, whewheake. Yeah. But it's the same thing, yeah. And it's cool, man, once you get it. What's cool as, honest. I'll have to try and pay attention to that. Yeah. Don't worry too much about that one, te iwi. I just Engari, thought kia I'd bring koe, it up as something for you to listen to. E harai te mea, if you're not going to get the pitch and rise in that place, doesn't mean it's wrong. Yeah. Okay. It's a little thing. It's something that you maybe pick up and do later on in your reo adventure. And kia mohi au mai koutou, te reo Māori sentences are a little bit longer. So yeah, you wanna go down because he can't go up all the way, and your tone keeps going up, High like note how we do challenge. in New Zealand. We talk like this. Yeah. Ana. So that's a cool one. Tātāwa tote, tātāwa pata, a tātou prawa. Me whakarongo pi kari kari. How do you say, can you pick me up from here and drop me off to there? Because we've heard whakataka. I've heard whakataka. And I know the people I know that use it, they just using it in a jokingly way. Well, I use it too. Yeah. Whakataka hoki reira. I use that all the time. Yeah. Well, that drop off. Drop off, yeah. Whakataka ia mea ki, Harei te rerenga Māori. Aye. Māori rawa atu, engari e whai ana, e whai ke ana. Yeah. I te reo Pākehā. Well, nā reirei mohi o ai, hea tānei, Yeah. Tiki na mai au I. Tiki na mai au I, ka tuku ai ki. Tiki na I, tuku a ki. I get that. Tiki nau I, tuku a ki. Cool. So, and I'd put that, but because it's the and then, I'd put a ai. So, tiki nau I konei ka tuku ai ki. Ka tuku ai au. Or ka kawe ai. Ka kawe ai, take me to. Kawe, yep. Yeah. Tiki nau I taku kāinga ka kawe ai ki te taone. Pick me up so you can take me to... Yeah, that's cool. Because even maka but that's still taking me to town. It's not like dropping me off. Dropping me off, yeah. So those are interesting, I found. And e haere anau ki te tiki i ngā tamariki. Hei te mutunga o te rā, ka haere ki te tiki i ngā tamariki, I te kura, kia tuku ai ki te kāinga. Is that how you say it? Going to pick them up to drop them off at home. Yeah. But that's what cool. About what's up? What's up? What's going on? Kei te aha. Yeah. Well, if I see that down the coast, Yeah. How are you? They'll go pai. Does Apanui say that? Yeah. Hana koe. Rawiri always makes a point when I'm taking his photo to, instead of say, kei te pēhea koe, when asking questions, prompting people to smile. Yeah. And he always goes, no, you say, kei te aha koe. Yeah. And then you say you did it on purpose to get a reaction. King. Yeah. Nah, cool.
So yeah, well, how do you say what's up? E aha na te aha. E ana te aha. Oh, what? Che. E aha na te aha. Yeah, that's cool. E aha na te aha. E aha na te aha. And you could say e aha ana te aha. E aha ana te aha. Ai, e aha na te aha. See, I would, if I heard that, I would think that means what's what. What's what doing? Yeah. Yeah. Or it's the same. Yeah, In the what's the context, it haps could is be the that. hap. What's what? Yeah. What's the haps? What's Yeah. what? Yeah, true. Yeah. Yeah. Depends, yeah. Yeah. So you could say, kia tai tātou ki reira, ka kitea, he aha te aha. He aha te aha. E aha na te See aha. what's yeah. what. Yeah, what's the we haps? Te will know what's up. Yeah. Okay. Yeah. Or, you know, kia... Hara mai kia mohio ai mātou e aha na te aha. Oh, yeah. Come so we know what's going on. Yeah. So that's another one, e aha na te aha, what's E going aha on. ana te aha. What's going on? Yeah. What's going E on? aha na te aha. You can say e aha na te aha, e hoa. They'll be like, hey, Yeah. Yeah. Yeah, well, What's how what about doing? koe? E aha na te aha. what is what doing? What's going on, 'Cause man? that's what it is. Yeah. What is what doing? What is what doing? E aha na te aha. Oh, that's a cool one. Yeah. I'm just thinking, how would I answer that? How would I reply? Oh, it'll be like, whatever's going on. Whatever's going on. Yeah. So, E aha na te aha, oh, hoi anō, te me. okay. Kei te pērā So you don't tonu. have to follow the same sort of structure though? Nah. Nah. Okay. Nah. So that's a cool pātai. Yeah. How do you say, I'll drive? Makue. I'll drive. No, I'm sure we've talked about this before and it wasn't. Have we? Tarawa. I don't know. Well, yeah, it's a good one to have a kōrero about. Yeah. Because taraiwa actually means drive. Driver. Yeah. Like the driver of a car. Yeah. It's actually a noun, Aye. Yeah. but it's become a verb, how we use it. Like Yeah, maue yeah. taraiwa. Me maue taraiwa. Yeah. Yeah. But you want to be the one physically controlling the vehicle. Yeah. So, hautu, Makue hautu. Yeah, mākue hautu. Hautu, Up yeah. north, I know they say makue few. Oh, yeah. Yeah. Okay. Few. Yeah. I'll throw the waka about, but that's how you can sing, you know, but Yeah. that's what they, that's what, Well, it was probably, and this is my, it's probably from when they had carriages. aye, whip. In Koneke. And Aye, they would yeah. have been, Yeah. So, and it's And carried side over. note, the reason why in hip-hop today they call them whips, because the person of the driver of the carriage was called a whip, because that person had the whip. Yep, so that's why they say, this is my whip. This is my whip. Yeah, and it's actually the person that would drive the carriage, which is usually property of the And they person of the tuck your carriage. few. Yeah. Anyway, yeah. So mākue few. yeah, makue few. Makue few. Yeah. There you I go, say mākue few. Yeah, makue hautu. Mākue hautu. So what do you think? E he ana te mākue taraiwa? Yep. But it becomes common, so then, Yeah. you know, and I can tell when someone knows what they're doing, like how you use whakataka, and I can tell when someone is using it from an example they've found. Yeah. And then Yeah. that's when you can probably go, oh, yep. Another one- Makue taraiwa. Ah, yeah, bro, mawe hautu. That's it, yeah. Another one of those types of ones that I've heard a lot where you know that's not really correct how Yeah. they're saying it, but you know what they're saying, is when you're playing cards or whatever. Ah, and yeah. it's someone's turn and you go, tōhuri. How do you say that? Yeah, that's a cool one. Because I still do have my kids, because I get, you know, I'm still thinking and I'm going... No tātou tonu te he. No eh? tātou, yeah. And then at times, as Po Temara says, don't be too short to perfect the mistake as we're doing, perfecting the mistake. Yeah. But yeah, tōhuri. But what I've learned is karawhiua, All right. kei a koe, Kei a koe, yes. yep, hey, you. Tō it's your- wā. Tō wā, Could you use that one? your time. Tō wā, tēnā pātai hoki. Kei a koe. Yeah. Kei a koe. Hey, Yeah. that, Kei a koe. Kei a koe. Yeah. Yeah, kei a koe. I use tōhuri, but and there's some that do, but it's to be cheeky. Yeah. Actually Yeah, being yeah, cheeky yeah. to one another. Yeah, So and maybe I've seen I should people go, stop doing that. tōhuri, and then someone will stand up and spin around. and then I go, oh, tōhipa. Pass that Yeah, fella. kei a koe. Kei a koe. Yeah. Okay, kei a koe. Yeah. Kei a koe hoa. What are some other pātai like that where... Yeah, I'm trying to think of everyday pātai, like, have you got your swipe card? No. Have you That's an signed in? everyday one. Have you signed in? Ooh. How te rerenga for that? What are you looking at me for? Well, because ko koe te te kai three of us whakamāori o te sitting roa. O te roa. Why didn't you look at Erica? Yeah, well, soon we will have an app. Okay, we'll have an app to do that. Tērā.
Have you signed in? Yeah. Kua... And nui ngā horopaka ki tēnā. Ai. You know, hare te mea ko te mate uru tāna. Ai. You know, when you're going to, you know, a lot of buildings now, you got to sign in. Sign in, yep. If you're a contractor and you come in to do work on the so-and-so or, signing in. So, kua whakauru a koe? Is that one? Oh. Ko whakauru a koe? Is that logging in? Kua... Oh, logging in. Yeah. Well, I don't know. I'm talking about entry. Have you entered? Yeah, but that's... Have you signed in? Oh, that's so a good wouldn't one. you do like kua tohu something? Tohua mai koe. Yeah, ko tohu ake I tō kuhunga mai, that's a bit long. Yeah, have you signed in on your... Have you signed your login in? Yeah, good one, Erika. Yeah. Pai. Te Pai. tohu. What moko? about this one? Yeah, that's what I was thinking. Aha. Kua moko tō tainga mai. Oh, true. What about that one? Yeah, kua moko tō tainga mai. Kua haina tō tainga mai, eh? Kua moko, Kua moko tō tainga mai. Oh, I like that. I like that. Yeah, what's another pātai? Tēnā pātai here. Did you want fries with that? Did you want to upgrade to a large? Yeah. Well, what is it? Yeah. Oh, tetai auntie no Matawaia. Rāua ko tana tuahine kōrero ana ia e tono ana mo te Miki Tānara. There's a great video. And you just listen to native speakers. Yeah, he mea rahi, koe nā tāna. Yeah, big one. He whakararahi, ai. Yeah, he mea rahi. He whakararahi. Yeah. What are you up to? What are you up to? No, like that. What are you up to? Oh. What are you up to? Yeah. Yeah. E hana koe. E ahana koe. Yeah, it is. But you need to give it a bit more. Yeah. Up to bay. Yeah. It's just whakaurua he ke. Ke. Oh, e aha ke ana koe. Yeah, e aha ke ana koe. True Kei te that. aha ke koe. Kei te aha ke koe. Yes, I've heard, Kei te aha ke koe. What are you up to? Yeah, it's just that little word. Yeah. And he might be going, oh, tā tātou makau. I think I know what you mean. So that's a good one. Kei te aha ke koe. And E so aha ke ana koe. that care is like emphasis care, eh? Not Yeah. Like the, not the actually or Yeah. the other meaning. the F and the Yeah. WTF. Yeah. E aha ke koe. E ana ke koe. Yeah. I aha ke koe. So what did you do? What did you do? Oh, yeah. I aha ke koe. I aha koe, what did you do? I aha ke koe, what did you do? Ahua pēra. Yeah. Yeah. That's cool. And that changes like the whole tone of it, eh? Ana. Yeah. And koina, ko te piki me te heke o te reo. Ai. Nera. Yeah. E aha ke ana koe. E aha ke ana koe. E aha ke ana koe. Ai. Kei te aha ke koe. E hoa. Yeah, that doesn't Ka tahira. sound very Ka tahira. approving. Ana. E aha ke koe. Tēnā pātai hoki. Yeah. So he pai tēnā. Pai tēnā pātai. It's every, because you know we say that. What are you up to? What are they actually doing? E aha ke ana ia. Ai. The hell is he up to? He aha no te te. Oh, this is a good one because I know it can be confusing for a lot. Māhea mai koe. Oh, koira. Māhea mai koe. Māhea atu au. Māhea mai koe. Ko rongo koe tēnā, Erika? No. So how did you come to be here? How did you get here? Yeah. Right. Mārunga, mārango. Yeah, mārunga, Mā te waka o... tōku, motuoka, Yeah. Yeah. haere ai, I tai mai ai au. tai mai ai. I'll just say mā taku waka. Yeah, mā taku waka. And I've heard māhea mai koe as in I nāhia koe tai mai ai. When did you get here? Oh. Yeah. I haven't. Because I've answered it. I've answered it like that. Yeah. And then they said, oh, when did you come? Yeah. Yeah, this happened at At Bandcamp. Bandcamp. Oh, okay. I've never heard it used like that. Yeah, well, I've never heard anyone use it like that. Because I answered in the way, i haere mai mātai marunga I te waka o te kamupene nei. And Oi te iwi o te tangata nāna. no tūhoi. Oh. No reira, yeah. And then I kōrero Pākehā mai kia. He says, oh, when did you get here? And I was like, oh, man, I thought I had it. Well, generally, because I've never heard that mahia being used like that. So, as a note to the listeners, usually, most of the time, it means, how did you come? Yeah. It can also mean, by which way did you come? Oh, yeah. So, right. Mā te highway ho. Yeah. Hea te highway ho. Oh, Yeah. Mahia mai koe, mā kirikiri roa, mā... Ai. Yeah, mea rānei. Yeah. Mā te rori koraha. Yeah. What about something that I hear often is, have you seen my
have you seen my keys? Have you seen my wallet? Would you still ask it from would you actually put in titiro, or would you ask? What do you mean? Like when you're asking someone. Yeah, we put in kite. Kite. Ko kite koe, ko kite rānei koe. And another thing too is kite is used for to see or to be found. Some people have, so, ai, ko kitea or ki. As in, I've seen them, or you can say, I've found them. They've been found. But yeah, ko kite koe iaku ki? Yeah. Yeah. How do you say, where do I find taringa? How do you say, how do I stream, where can I find taringa, or where is taringa being streamed from? Ko hanga he kupu mo te stream? Yes. I don't know it, but I'm sure it has. Yeah. Could you be like, kei hea a taringa e noho ana? Like, No, that's a good one. That's a good one, yeah. Well, where does it sit? that's why I'm asking, yeah. You mean, you'd say you're talking about the website. Or the Or like a place, the Spotify. repositories in which, Yeah. not suppositories, repositories. Yeah, not suppository. Heka. Whakaurua koe. I maui a koe. Before we go there, I just want to, because I don't think we finished off that kua kite koe, because Oh, yeah, okay. I think if you're going to ask, you should put rānei in. Rānei, that's the really? one. Yeah, so kua kite rānei koe I taku wāriti. Why? What does rānei do to it? Or have you actually seen my sort of like that? Yeah. So it adds a bit more emphasis to the context query. of the query. Yeah, Like as in, Yeah. Yeah. Like as like in, if yeah, I- I know what it looks like. Yeah, or they'll say, or say you've got a new wallet and you say, ko kite koe I taku wāriti ho? Yeah. Not, ko kite rānei koe I taku wāriti ho? Yeah. Like, have you seen my new wallet? Or have you seen my wallet lying around or something? Yeah. Kei Okay. te mōhio rānei koe ki aia. Do you actually know that person? Like you're saying, Taringa. Kei te mōhio rānei koe ki aia. Ko tūtake rānei koro? Yeah. Yeah, I've heard mōhio followed up with rānei. Yeah. Yeah. Do you really know? Yeah. Yeah. Or do you know? It depends, I said, but yeah, do you know? We can talk about those on another one too, rānei. Yeah, tika. Yeah. But back to the tarisei, that was that one. I'm happy now we can go back to the taringa one. So, me kimi a taringa ki whea. Ai. Oh, Yeah, where can I find it? yeah. Me kimi a taringa ki whea. Me kite hoki. Me kite a taringa ki whea. Me kite Where can I a- find taringa? Ah, yeah. Look for it. And but that's not, it's really kei te whea pai tukutuku a taringa. Kei te whea. Yeah, well, web that, page it's on. yeah. That's what I was thinking. Yeah. Kei te whia whārangi. Yeah, we're probably going to have another series of pātai, another episode. I didn't realise we'd get this much out of it. Well, yeah. I did. Yeah. Right from the start, I said We knew that was we haven't even gotten into numbers, like asking how many. How many? Like kia whia, kia hia. Kia here and tōkau mātua, tō pakeke, Yeah. o tau. Asking people's ages. Age, and- yeah. Ages, yeah. There you go, And e te iwi. toko. There you go, T. This was How to Pātai, Part 1. Part 1. So, yeah. Koe te tai pātai pai. Koe te tai pātai pai. Hea tā tātou waiata. What's our song? Ana. You might be used to that, e te iwi. Some of you stand up after a kōrero. Hea tā tātou waiata. Yeah, Hea tā yeah. tātou waiata. Hoi no. He all that time in nena. Kia tai rawa ki te wā e kōrero ana te kai kōrero. Ka kimi waiata, te iwi. Yeah. Anyway, anei te waiata, kei maumau. Ooh. Whakarongo mai tēnā koutou. Māori mā, he rā e taka, e rio ai mā te Pākehā tātou, e whāngai ki tō tātou reo. Ki he mai ha tātou ratu ai e te whakamā, he mau mau, Māori maha. Rahi manai warau aru te kaumā no te tau. Nā huirangi wai kere puru me ngā kai whakapū mau i te reo. Te tohei, kohe he pakangai haere mau mau, te toto mau mau te kaha. Māori maha. E ara, e aho. Matika! E tō wai te ana te matei pāki ngā reanga o mua atu aera nei he kiri mokoto Māoritanga. Aera nei he kiri mokoto Māoritanga. Māori maha. Whakareire atu kui ho. Ko te runga e kore e tae o te hoko ko te hia kai
ai o te ngākau. Tangata ki tana reo, rangatina tana reo, tuku iho he mau mau, he mau mau. Māori maha. Ahi manai warau aru te kau mai wa te tau. Ākina ana e ka taringa tana poari o te taura. Piri kia tū te kuratua ta hiki mai marama. Heki te nōna i te rarurui. Hei kōko i te pō. Marama maira. Kia rama koe i te rau Pākehā e pake mai ana. I ngā mutua au i whāngai ai. Ki te reo rangatina. Māori maha. Tātou mātua mā. Kei hea tātou i roto i tēnei tikanga me wairua tau toko tō te kāinga. Ko tahi te hia, ko tahi te matea. Ko ngā uri kia pai i tāku kauri. Māori maha. Whakapai i tō marae. Ka whakapai i te marae o tangata ke kia mai a kia marohi rohi e. Whakapuru hi tātou mā. Kei puta ko te reo Pākehā ke te hua matua ka puta. Māori maha. Hei toa anō ko Pākehā. Ko Māori kei raro, ko Māori kei takoto e. He toko iti whakapono engari anō. He toko iti whakapono i a toko maha arokore. Māori maha. Āti hera e taka. E riro ai mā te Pākehā tātou. He whāngai ki tō tātou reo. Kataea e ia te kōrero. Engari kia riro te mana o tōku tuatiri e kore. Kore rawa anaira. Kōrero Māori kia tātou tamaiki. Kei mau mau. Kei mau mau. Māori maha. Gather up close, everybody. Pai tēnā waiata. Yeah, I like that one. Yeah, I think that was the winning mōtetea, the last one. Yeah, I'm pretty from sure it our was. Whakaihu waka. Whakaihu waka, ai. Ngā tūmanako. Ngā tūmanako, tēnā koutou ngā tūmanako, te kōputunga waiata. And i runga i tēnā, kei maumau ngā kōrero i roto i tēnei putanga o Taringa. Ai. Koia hoki, kei maumau hoki a koutou pātai, tēnā pātai mai i runga tā tātou whārangi pukamata. Koia. Ai. So don't waste all the learnings. Hopefully you learned something. Hopefully. Nā, e whakapono anau i ako mea koutou. Ai. Nui ngā akoranga i tēnei putanga. And ko tātou tērā e wama. Ai, ko tātou. Koe noa nei mātou tukotoru, e mihi nei kia koutou ngai Taringa. Heri te tonu tā koutou hoki mai. Meri te tonu, a mātou mihi kia koutou. Ai. Ai, e mihi ana kia koutou, me korea kia koutou ngai Taringa. Tēnā koutou, and looking forward to our next one, whenever that is, which will be next week. Yep. From the same Taringa Tēnā channel. pātai From the hoki. Same Taringa time. Same Taringa time. Same Taringa channel. Keep your ear to the street. Oe no e te iwi, hei ko nā mai rā. Hei ko nā rā. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing out the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho i tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.